još 453 i Disco Beats. Izlazio se bliz boksa, Iron Bojan već kreće sitno da tancuje, zna. I sad je trka valjano puštena. Pušten je drugi takmičarski dan 59. ljubiteljskih godišnjih igara. Maksimilijan LP ima blagu prednost u odnosu na Strafe. Trku vodi Maksimilijan, ali skroz polja galopira Disco Beats. Maksimilijan, Disco Beats, Disco Beats, Maksimilijan. Zadržila su s ova dva grla na trećoj poziciji Arhimed, na četvrtoj poziciji Kraken. Disco Beats ima pola dužine prednosti. Iznutra galopira Maksimilijan LP, Maksimilijan LP, Disco Beats, Disco Beats, Maksimilijan LP. Na trećoj poziciji je Arhimed, ne, Dante Spik, pardon, na trećoj poziciji Dante Spik, tri dužini iza, samostalno odvažio da otprati odbegli dvojac. Na četvrtoj poziciji je Kraken, peta pozicija za Strafe, šesta pozicija Iron Boy, sedma pozicija Double Triumph. Vidjet ćemo ko je na osmoj poziciji na čelu ove trke i dalje Disco Beats, Maksimilijan, Maksimilijan, Disco Beats, Dante Spik. Maksimilijan, Disco Beats, ne pada, Dante Spik, četvrta pozicija, Strafe, ona je na ničoj zemlji, ni tamo namo, peta pozicija, rukama već simuliše, Double